Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu wassalatu ala rasulina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prevod značenja i komentar Ibn Mađove zbirke hadisa. Kao i obično nastavljam gdje sam stao. Prošli put je bilo govora kako je zabranjeno slijediti nevjernike, a zabranjeno je slijediti i ove kufol muslimane, mezhebaše, novotare, sektaše, partijaše i one što žele da nešto prošvercuju u islam. Kao neku ideologiju, bilo da je seksualna ili monetarna, planetarna ili nešto slično. Ovdje što se tiče fitne i metka, nevolje znači bogatstva. Od Ebu Sejda radijallahu anhu se ovdje spominje da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ustao i obratio se ljudima govoreći. Rekli smo može se pričati, držati govor i sjedeći, i kad svi sjede i na podu, i da neko ustane dok oni sjede, ili isto da neko i sjede na jahalici dok oni također sjede ili stoje i tako dalje. Tako da su to sve dozvoljeni načini, a može se znači ispoštovati sunet i zbog toga, a kad imamo pomagala što se tiče zvučnika i tako dalje, onda riješeno je to i na takav način. I treba ugoditi ljudima, znači, zato se preferira ako može da prati ova predavanja od kuće svoje, ili ne mora biti u kući tamo gdje mu je toplije, gdje je mekše i tako dalje, da sjedi da ovo sluša. I alhamdulillah da je tako, da je bar to lakše u ovome vremenu, da se može znači slušati od kuće, uzimati znanje i čitati knjige, da ne moraš nići do biblioteke, do kutubhane što se kaže, nego možeš direktno preko interneta i tako dalje. Besplatno isto, to je jako bitno. Pa da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem znači govorio ljudima: ne tako mi Allaha, ja se ne bojim za vas ljudi, znači ima ono što se tiče ljudi koji će nas napast, ali prvenstveno ovdje ne boji se za nas, o ljudi, to jeste ti tu muslimani koji ste, mada se nekad u kontekstu o ljudi odnosi i na sve ljude, en nas, kad se kaže u Kur'anu, jel? A ovdje kad se obraća njima, pa kaže da se ne boji privlačnosti, to jeste od ljudi, nego da se boji privlačnosti atrakcije, znači svijeta, odnosno dunjaluka, koje vam Allah donosi i to otvara pred vašim znači očima. To jeste vi osvajate i bivate sve i više bogati, imate veću sigurnost i lakše vam je da činite znači biznis i da putujete, sve vam je znači jeftinije i možete da napredujete i na takav način. Prema tome, opasnost ima u blagostanju. Kad se ljudi opuste, imamo tu u brojnim hadisima, kada krenu za zemljoradnom i trgovinom. I to nije problem, toga treba da bude, nego je problem u pretjerivanju. Previše toga i onda osjete strah i ostave i džihad i ostave nešto drugo od vjere i onda strah se među njima proširi i debljina i postanu suviše ženstveni muškarci, suviše muškaste žene i onda ide sve naopačke. Pa je neki čovjek na to rekao: Allahov poslaniče, zar dobro rađa zlo? Znači, zar će od toga dobra što nam Gospodar da, mi to uzmemo, znači prihvatimo, zahvaljujemo Allahu subhanahu wa ta'ala na tome, zar će biti neko zlo iz toga, zar može izrast? Pa mu je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem na to nije ništa odgovorio, nego je znači šutio, što znači čeka da mu dođe objava. I kaže dalje, a zatim je rekao: šta si rekao? Rekao sam da li dobro rađa zlo, a Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: dobro ne donosi ništa osim dobro. Dobro znači ne donosi ništa osim dobra, to se treba iskoristiti, na tome Allahu subhanahu wa ta'ala zahvaliti. Ali da li je zaista dobro? Jer očito nekim ljudima nije dobro da se obogate i oni to po sebi vide. Kad su bili siromašniji i kad ne mora biti znači baš siromašni, jel, na prosječkom štapu što se kaže, ali kad su manje imali, bili su bolji muslimani, bili su veseli i sretniji i onda kasnije počeli su da rasipaju, počeli da se zadužuju, da se svađaju,
porasto je i egoizam i sad dolaze neke druge fitne iskušenja, problemi, znači to s parama, sa lovom, sa imetkom. Jel? Tako da je definitivno bolje za neke da su siromašni, da manje imaju. A imaju i drugi ljudi kojima je bolje da imaju više imetka. Oni budu bolji muslimani. A imaju oni treći, jeli, oni koji su isti, znači imali imetka, oni su zli, ili bili siromašni, oni su opet zli, i drugi isto, koliko god da imaju imetka, oni su vazdavno dobri, jel, samo se prilagode i mogu više da urade ako imaju više imetka, više sadake daju i tako, a ta, znači, treća skupina je ono najviše po nijetu, jel. Oni su takvi. Onda kaže, sve što raste na obalama potoka može li, to jeste može i ubiti ako se prede, znači životinja, ili barem razboljeti životinju. Jer ako životinja pojede tu dozu, jeli, hadira, jedna vrsta zelenila, a to je jedno od imena za, jeli, hidra, ono se kaže, jeli, hadir, onoga čovjeka, znači ličnost o kojoj se ne zna puno, jeli, iz Kur'ana i tako dalje. Ali imamo o njemu, znači, i u hadisima, kod Buharije ima onaj događaj, jeli, i tako dalje. Koga interesuje da se vrati na to, pošto je to već pročitano, snimljeno i u detalj objašnjeno. Kaže, zatim se suoči sa suncem, to jeste ta životinja, i onda vrši nuždu i mokri, znači veliku i malu nuždu, i onda žvaće, ono što se kod nas kaže, ili vuča, ili ono što izađe ponovo iz stomaka, ono vrati životinja pa preživa, jel? Ono što preživa stoka. I zatim se ponovo vraća na ispašu. Ko uzme imetak na zakonit način, to će mu biti blagoslovljeno, ako ga uzme na nezakonit način, sličan je onome koji jede i nikada se nije zasitio, nikad se, znači, nije najeo, jel? To su opasne stvari, znači imamo druge rivajete koji govore o tome kako ne može se čovjek zasititi, jedino ono, jel, zemlja, znači kad umre da mu ispuni utrobu, i onda, ili ono kad vidi da će umrijeti i kad vidi da je sve kasno i kad nije to vrijedno, imamo brojne rivajete koji govore o tome, jel, kad se oni budu kajali što su činili neka zlodjela i još bili kažnjavani radi nečega što su ukrali, otuđili, pogotovo, znači, ovdje u ovome kontekstu, jel. Ovdje ima primjer, znači, i sa životinjom, znači dobro je to, ali može se pretjerati. To je islamski, znači, princip da pretjerivanje je samo u dozvoljenim stvarima. Jer jedna mala mrvica zabranjenoga, to je već previše. Dao sam primjer, kapljica vina u toku 10 godina nije puno vina da je čovjek popio, količinski, ali je zabranjeno, jel? Tako da pripazimo i sebe i pazimo i to, znači, širimo i prenosimo i drugima i tako dalje. Vrlo su bitno ovako primjeri koji su jasni ljudima da ih mogu shvatiti. Pogotovo tada u to vrijeme ljudi su bili blizu stoke, znači nema maltene niko da nije imao neke veze sa životinjama ili jahačim ili ovako stoke i tako dalje, tako da primjeri su to koji su oni znali i poznavali. Tako počinje ovo ili iskušenje. I nama nije, znači, naređeno da mi dolazimo do dunjaluka na bilo koji način, nego mora sve biti 100%, znači, halal. 100%. Ako ne može da bude, onda ostavljaš to. Tražiš neki drugi posao, pokušavaš da proburgijaš negdje drugdje, da se snađeš i tako dalje. Ko hoće ono više i tako dalje. Ovdje se dava, znači, primjer stoke, on je vrlo dobar i shvatljiv. Ako ne zna, znači da malo pročita, da vidi, jeli, kako su te životinje stvorene i šta se dešava o njihovim stomacima. Inače imamo i ajete u vezi toga, jel? Onaj blagoslov ima i mlijeka. Spominje su neki rivajetima, neki su možda ima i dosta i slabih, ali sigurno da ima blagoslova u konzumiranju mlijeka i mliječnih proizvoda, to je poznato, znači, iz hadisa, i preživit se na tome samo može, jel? I ne samo kao bebe, kao dojenčad, što inače čine, nego inače ljudi, jel? To je poznata stvar. Malo još datula uz to i čovjek preživljava. To se može koristiti od onih koji su na dijeti, jel? Trebaju da smršaju, pa mogu to da jedu, jel? Datule i mlijeko, na primjer. Dalje onda u sljedećem rivajetu od Abdullaha da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kada se otvore blaga Perzije i Rima, to jeste vi ćete osvojiti, bit će ta osvajanja i to će valjati za njih. Oni će prihvatiti islam, shvatit će da su bili u zabludi, prestaće ratovanje između
Perzijanaca i Rimljana, to jeste Vizantija ili istočno rimsko carstvo. I prihvatit će islam, iće u dženet, onda neće se između sebe rokat, onda neće Perzijanci tlači druge Perzijance, neće ovi Vizantijci tlači druge Vizantijce i tako dalje. Tako da je tu bilo i takako koristi i za jedne i za druge, jel? Ne samo za muslimane, ali znači musliman će to osvojiti i potrošit će se to na Allahovom putu blago i to je poznato iz hadisa i to se i desilo. Znači ovo Muhammed sad normalno govori za vrijeme svoga života, to je jel, poslije njegovog života da se dešava i to je ono jel, što je rekao da će se desiti u budućnosti i sasvim se potvrdilo. Jel. To je ono proročanstvo, iako poslanici mi kažemo i vjerovjesnici ne kažemo jel, proroci, ali ovo je ono nešto jel, u našem jeziku se kaže nešto što će se desiti u budućnosti. Nije to znači gatanje gatara, niti predskazanje nekakvo, ali ovo jezički jel, objašnjavam tu riječ. Jel. Dalje, onda je Abdurrahman na to rekao, reći ćemo ono što nam je Allah naredio da kažemo. Abdurrahman je bio znači onaj bogati ashab, jako, jel ima onaj rivajet da će on ući u dženet pužeći i to nije vjerodostojno. On je jedan od 10 kome je obećan dženet, onda on i takvi ko on ulaze u dženet znači sa najvećim počastima i dobije opet najveće stepene i deređe. Kako god gledamo, ne možemo se znači s njim mjeriti, ali možemo znači iz neke druge situacije ući u dženet i dostići možda tako neke stepene. Ne možemo biti bolji od ovih ljudi, ali zbog toga recimo što može se od ovih ljudi više recimo upostiti ili se možda više može klanjati ili se može znati više Kur'ana na pamet. Po kirajetima, po rivajetima, znači tako dalje. Može se više džihada činiti. Imaju neki ljudi koji su kasnije živjeli iz drugih generacija koji su više uradili po takim nekim djelima, jel? A ovaj je poznat bio, znači, po tome da je vrlo brzo mogao da zaradi i da je jako bogat bio i tako dalje. Jednostavno u biznis ide. O njemu su govorili, kaže, da kamen, da okrene našlo bi zlato i tako dalje. Dalje, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao ili nešto drugo osim toga. Znači, takmičit ćete se jedni sa drugima. Biće toga natjecanja i, nažalost, nije to ono natjecanje u dobrim djelima. Ko što se spominje u Kur'anu, koga treba da bude i tako dalje. I takmičenje u dobrim djelima znači kad pomažeš nekom muslimanu da čini neko dobro djelo i ti znači sudjeluješ u tome. I ti imaš jedan dio toga, a njemu nije umanjeno. Tako da je takva vrsta takmičenja dobra. Ako je sa ispravnim iskrenim nijetom i po sunetu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. A ovdje je nešto drugo. Znači ovdje kako kaže takmičit ćete se jedni sa drugima pa ćete zavidjeti jedni drugima. Zavist je znači opasan grijeh. To je nešto jako loše. Kaže pa ćete okrenuti leđa jedni drugima. Znači zavide pa onda jeli, počnu se i okrećati jednih od drugih. Normalno to dolazi onda i sa mržnjom i sa netrpeljivošću. Kaže pa ćete se mrzjeti. Znači mržnja dolazi odmah poslije toga ili kaže tako nešto sličnih takvih loših stvari će doći. Znači jedno loše kriminalno djelo povlači i druga za sobom. Isto tako jedno veliko dobro djelo povlači i druga dobra djela sa sobom. Jel? I do njega dok je došao čovjek učinio je mnoga druga dobra djela. Dok je došao do toga. Jel? I to je jasno. Ovo isto i u dobru i u zlu. I kaže dalje onda ćeš otići siromasima među muhađirima i postaviti neke od njih za vođe. I sad se postavlja zašto ovo? Šta se hoće s ovim? Znači ovaj prvi dio je jasan. Onda možda ljudi osjete neku takvu gržu savjest pa da pomognu neke pa se sjete vrijednosti muhađira, oni koji su prvi prihvatili islam, oni koji su najpreči, a i ostali siromašni, ono, zaobišli ih ljudi, nisu im davali nekakve pozicije, ništa, pa ih onda i se sjete, pa eto, hoće da im nešto učinje, da im daju. I to je bar dobro. I to je jedna od dobrih stvari, eto, postavi neke muhađire, neke dobre ljude, tako na neke jeli, pozicije. Te siromašne koji nisu išli, znači, za dunjalukom, nego borili se, jeli, za vjeru i da Allahova riječ bude gornja i tako dalje. I kroz džihad i kroz druga ova velika dobra djela, zalaganje i tako dalje. Onda, što se tiče ovoga velikog otvorenoga ili javnoga bogatstva, o tome nešto ima još, jel? Ovo, to jest ovoga jel, dunjalučkoga. Kako je znači opasno to? Bolje je se boriti za riznice koje čovjek dobija u dženetu. To smo vidjeli može i preko zikra, jel? Preko govora i la havle ve la kuvvete illa billah.
I onda čovjek mora jednostavno da opet bude u samoći, da napušta ove ljude. Ako su oni tako takmičarski nastrojeni, ako ne gledaju ili hoće li preko mrtvih leševa, što se kaže, da dođu do svoga cilja. I ako zavide i ako okreću leđa, napuštaju muslimane, ako mrze i tako dalje, jednostavno moraš da ih napustiš. Promijeniti ih ne možeš, poboljšati ih ne možeš, tako dalje. I to su ljudi pokušali, znači od ljudi koji su i siromašni, koji traže neke veće cijene, kad vide da su ljudi u nuždi, ili ako pozajmljava pare, ili ako trebate prebaci, radi, imaju neki posao, ali kad vidi da su nužde, nabija ti veću cijenu, jel? I neki ljudi se naljute i daju mu to i kaže nemoj takav biti, oni uzmu pare i opet zaborave i kažu idi budalo jedna, ili ne smije da ti kaže ništa to što se plasi fizički, jel? Misli da ćeš ga udariti iako si ti daleko od toga, ali tako je kako je. Mislim, ni plaćanjem ne možeš ispraviti to, kad su pokvarni tako ljudi i tako dalje. Mada to nije zabranjena metoda, nekad funkcioniše, znači Muhammed s.a.v. je potvrđeno davao, znači, i od ratnog plijena i od zekata i čak i od onoga što on imao pravo petine, koliko se sjećam, isto tako davao ljudima ili pomagao normalno i mnogim nevjernicima na isti način, tako, jel? Ne bi li ih pridobio da vide da musliman je iskreni, ispravan i nema nameta, ni harača, ni tlačenja i sve pravo i pravda i nevini su ljudi dok se ne dokaže njihova krivica i tako dalje. To je uopšte naš islamski sistem, nema šta neki kafiruša naučiti i tako dalje. Nema poistovjećivanja s njima, niti imamo mi potrebe za tim da i njih citiramo i da kažemo šta su oni rekli po pitanju nečega, to je smiješna stvar. Imamo Kur'an, imamo hadis i onda sve to zaobiđu ljudi kada da vidimo šta je ovaj rekao. Zašto? Na osnovu čega? Ne valja znači isto sebe čovjek da ponižava. Dalje, sljedeći rivajet. Ovdje od Amra da je on bio koji je u savezu, ili znači neki ugovor imao sa Benu Amirom i kaže da je bio prisutan, odnosno učestvovao u bitci na Bedru. Bedr je znači i mjesto normalno gdje se održala ta bitka, ali Bedr je noć punog mjeseca. I kaže da je bio sa, znači, Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem poslao Ebu Ubejdu u Bahrein da pokupi džiziju. Znači, Ebu Ubejda isto jedan od desetorice kome je obećan dženet. Ovo su, znači, sve posebno, znači, ljudi najbolji, najodabrani iz umeta, u to nema nikakve sumnje. Bahrein je, znači, ono mjesto, ili bar zahvaća jedan dio tamo Bahreina gdje se nalazi ono, jeli. Inače, to znači dva mora. Bahr je more, ali to je tamo dio na mala tagutska državica. Znači, svi ti državama su nevjerničke vojne baze, crkve, i otvorno, znači, ohalaljen haram, jel? Kao što je, recimo, alkohol, kamata i javne kuće, pogotovo, jel? Kuplaraji, Bahreina i to, jel? To su ti satanski taguti, to i kafir koji ne tekfiri, znači. To su te paganske, satanske države, gdje kafir žele, kaže, što vi drugi muslimani niste taki. Znači, to što oni imaju ugovore sa tim islamofobistima, genocidašima, i što ima nafte tamo, i što oni to kradu i dogovorili se s ovim nevjernicima da oni grade njihove države i ekonomiju na takav način, dobijaju bola džaba naftu. Pa evo pogledaj, porediš sa Evropom, na primjer. U Americi 4 puta jeftinija nafta, benzin nego u Evropi. I kaže, imaju razvojni, pametni nešto, 4 puta jeftinije. Pa daj ovdje ljudima 4 puta to jeftinije, pa što vidite kako će procvjetati i ovdje onaj biznesi transporta i kako će pokrenuti se i firme i autobusa i kamiona i tako dalje. I kako će ljudi moći da plaćaju i kako će se moći više orati i raditi jednostavno nafta i kako će ti proizvodi biti jeftiniji. 100 proizvoda se i više proizvodi od nafte, čovječe, ove plastike i sve, to je sve iz toga, iz ulja. Podmazivanje i tako dalje. Zamislite samo kese, one i plastika druga, sve se iz ulja toga uzimaju. Odmah bi fabrike krenule, a ne može. A još oni imaju svoju naftu, koju drže, znači, pod ključem. Samo ono kad opadne proizvodnja, odnosno kad skoči cijena, onda oni puste tamo iz Teksasa ili tamo iz Aljaske i tako dalje. Tek onda oni koriste, kad je mogu ono najviše prodavati, da iskoriste i svoj narod i tako dalje. Prema tome oni su maltene nezavisni od ove nafte, ali lakše im ovako da kradu od muslimana i to. Onda ovi što su preskočili ili napustili, oni whistleblowers, što svjedoče o zločinima američke države i njihovog naroda i tako dalje, kroz CIA aktivitete i tako dalje. Pa kaže, ja odem tamo i moram da pišem raport. Sve oni imaju kao uredne zakone.
tamo kod vladara Bahreina. Ja kažem, ne možete vi tako da radite, ne možete ubijati tu ljude, neke dječake, 15 godina rok, nego tu kaže što nešto protestuje, hoće kao demokratiju ovom ko fol. Znači, to nije svako naša borba, ali evo, prenosi šta ovaj priča. Jer je poučno. Kaže, ja tako kažem, i oni stanu, kaže, nećete dobiti ovo što hoćete, jeli, tražite neko oružje, tražite neke avione, jel. I kaže, odmah iza mojih leđa ubrzo dođe onaj šef toga distrikta tu, ispostave CIA i to, koji na većem položaju od njega ima veći čin i kaže, tajno njima, iza leđa, nikakav, kaže, nije problem, ako bi mi mogli da otvorimo ovdje jedan zatvor kod vas, pa ćemo da ove ljude, vi ih, kaže, mučite, torturu nad njima vršite, ko što kaže, čupanje nokti, sodomiziranje i posipanje hladnom vodom, izluđivanje, jeli, okače ga da vise, da upropastete psihički i fizički. I ako te puste da preživi kako čovjek priča, kako se ponaša, reći će ljudi, ovo je lud čovjek, a oni su ga doveli do toga stanja. Jel. I kaže, za moji leđa, kaže, tako i tako, jel. I onda, normalno, oni to prihvate i tu su već i crkve i javne kuće i vojna je baza tu i sad, eto, još malo to konc logori ti da se maltretiraju i to isključivo muslimani, jel. I tako dalje. I onda oni tako, jedni druge kao fol kritikuju ovo, a prodaju oružje jedni drugima. To je poznata afera kontrast kako Amerikanci srađuju sa Irancima, prodaju im oružje. Kad su Sirijancima poslali ljude da ih muče, da ih torturu nad njima vrše i tako dalje. Iako će ih kasnije djelimično negdje bombardovati ovako onako, ali mi uopšte ne znamo šta se dešava. Ljudi su budala ako misle pohvatat ću ja preko vijesti, saznaću ja neke tako detalje, nema ništa od toga, oni se dogovore preko telefona ili sjednu oni zajedno, naprave taj plan i ljudi misle ako neko ispali tamo negdje, znači nešto, da je sad napao tu državu, jer nije to, nema tamo niko bitan, nema ništa važno, to je sve igra, znači da se opsihre oči ljudi i tako dalje. To je poznata taktika još od vremena faraona i tako dalje. Pa, znači, to je to što se tiče Bahreina i kaže, on je došao, znači, i donio je nešto iz Bahreina, znači, otišao, znači, da pokupi tu džiziju. Džizija se, znači, može uzimati i od Ehlul Kitabija, džizija se isto uzima i od mušrika, znači od svih nevjernika. I da je imao taj neki mirovni ugovor tamo sa ljudima Bahreina i da je tamo postavljen emir, neki vođa, guverner, Ala Hadremi, kaže, Ebu Bejda je došao sa tim imetkom iz Bahreina i Ensarije su čule da dolazi i oni su onda došli da klanjaju i salatul fedž, odnosno sabah namaz sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Sad ovo je bitno, oni su došli da uzmu nešto da im se da, jeli? A isto tako nije Muhammed s.a.v. ništa dao kad je bilo veliko blago, kad je bilo osvajanje, jeli? Njih je zaobišao, pa ima onaj događaj isto, jeli? Ali opet je odabrao s njima i da živi i da umre u Medini zajedno sa Ensarija, mogu se vratiti, znači, ponovo u Meku, ali nije. I ovaj put su oni došli, ovdje je dato posebno njima, znači, Ensarijama, kao što u onome slučaju, kad je bila ona velika bitka, kada ništa im nije dato, jel? Poslije bitke na Huneinu i tako dalje, jel? Pa, kada je Muhammed s.a.v. završio sa namazom, jeli, oni su stali pred njega, suočili se, pojavili se tu i on im je onda rekao i bio je, znači, nasmijan kada ih je vidio i rekao je, mislim da ste čuli da je Ebu Ubejde donio nešto iz Bahreina. Da, o Allaho poslaniče. I sad su posebno, znači, došli ovdje da klanjaju zato što, kao što smo saznali, jeli, ovo je već kad su počela ta osvajanja, jeli, i pred kraj života Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, tako da već se na više mjesta klanjao namaz. Spominju ovi 9 mjesta, jel, u Medini. Znači, Medina i Kuba i onda još nekoliko mjesta, tako da nisu klanjali svaki ovaj namaz iza Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, nego su posebno došli ovdje, jel, da uzmu to, da dobiju. I on ih je, znači, dočekao sa osmijehom i rekao im je, kao što rekao, jeli, mislim da ste
čuli da je Ebu Ubejda donio nešto iz Bahreina, oni su rekli da, o Allahov poslaniče, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je, budite, znači, raspoloženi, odnosno radujte se, budite veseli i nadajte se onome što će vas usrećiti. Budite, znači, sad sretni, znači, radi toga što ćete dobiti, jer. I kaže, tako mi je Allah, ja se ne bojim siromaštva za vas, nego se bojim da ćete uživati u lahkoći i izobilju, kao oni koji su bili prije vas. I da ćete se takmičiti jedni s drugima kao oni i da ćete biti uništeni kao i oni. I to se dešavalo, znači, te se stvari manje više dešavaju, jer sačuvan onaj koga Allah sačuva. A isto im je rekao da vidi, znači, da se spuštaju te fitne, ti problemi, znači, na svaku ensarijsku kuću. I to je bilo ono, jel, kad dolazi jezidi, oni divljaci iz Šama, genocidaši, kada ubijaju i zločine na njima vrše, kad siluju muslimanke i tako dalje. To se maltene u svakoj kući desilo. Žene rađaju, ne zna se uopšte koji otac i tako dalje. Znači, to su spremni ti tada u tim vremenima bili da urade. I zato je zabluda, znači, za nekoga pojedinca iz bolje generacije, recimo druge, da kaže svi su oni bolji od nekih tamo koji, to nema veze, bolan s istinom, nema, to se ide po Kur'anu i po sunnetu. Jer, pogotovo kad za nekoga nije nešto rečeno, nije pohvaljen ili tako dalje. To su smiješne stvari, samo reći zato što je neko iz te generacije da automatski bolje od čovjeka, da se ne gleda uopšte u djela i to je katastrofalna greška. Tako da je bilo dosta nevolja i problema za ove ljude, ali evo tada su bili obradovani. Ovo dunjaličko bogatstvo je znači test. Mnogi posrnu zbog toga, jel? Mnogima je bolje da manje imaju. Ona nužda, to je potrebno svakome, jel? Znači da se ima šta pojest, popit i ono zdravlje i da ima krov nad glavom, znači da se izvrše te minimalne potrebe. A onda nam više ne treba. Ne bi trebalo da nam treba. Dalje što se tiče iskušenja fitne od žena. Rekli smo iz Kur'ana da su šejtanove spletke slabe, a da su jake, velike ženske spletke. Žene, znači, prevare muškarce više nego šejtani. Žena, majka tvoja, nasamari tebe više nego što te prevari neki šejtan, neki džin, jel? Više te ponizi tvoja žena nego što te ponizi onaj karin, na primjer šejtan koji te prati. A svaki čovjek ima jednoga takoga. Pa i Muhammed s.a.v. kad ga je upitala Ajša, on je rekao, ali je njegov taj karin, džin te vrste, on je prihvatio islam pa ga navodi samo na dobro. Kod nas nema to. Naš ovaj nije prihvatio islam. Nema garancije da može to da se desi. Jer njemu je Allah pomogao tu, a mi nismo poslanici, nama to mora doći kao iskušenje odatle, s toga mjesta, u takvim situacijama. Prema tome, dobre vjernice su bolje od pokvarnjaka muškaraca, vjernika, to nema nikakve sumnje. Ali ove što ne valjaju, upropaštavaju znači sve. A opet su muškarci krivi. Zato što imaju veći mozak i jače psihičke sposobnosti i fizički su jači, znači više mogu skočiti, brže mogu trčati. U svemu, znači, je ispred muško tijelo, ispred ženskoga. U svemu, znači, psihički i fizički. Veći mozak, razboriti, znači, evo vidite, sve je dozvoljeno, znači, ženama, ali gdje su ove žene što su skupljale hadise, gdje su ove žene što pišu tefsire, gdje su ove sestre neke da prevode ovako hadijske zbirke i da drže dersove ženama, na primjer, jel? Malo ih ima, ne kažemo da nema ništa, ali koliko je više ovih, jel? Imaju paralelne škole, znači, i žene mogu da idu, sve ima isto, ali jer očito da neće, da ne mogu, da i ne interesuje to. I tako dalje. A onda i ne treba da bude. Pošto jesu psihički i fizički slabije, treba više muškaraca da bude. I ne trebaju žene, i ne idu žene u džihad, u borbu, to trebaju muškarci da rade. Ali sve, znači, počinje sa greškom muškaraca, što puštaju ćerke da im se zdebljaju, da djevojčice budu zatupljene, zaglupljene, jel? Puštaju da žderu, ne uče ih stilu, tehnici, taktici, ponašanja, priče, ono, islamskim propisima i tako dalje. Trpe, znači, perverzije i pokvarnjaštvo svojih žena, a to je opet sve muškarac kriv. I što pušta da ga mater manipuliše i tako dalje. I to muškarci imaju takve probleme. Onda imaju žene, jadne žene, zamisli kad njih počne njihova majka maltretirati i tako dalje, matere, sestre, starije i tako dalje, tetke i ove dajinice, jamidžične i tako dalje. Sve ima gore od gore, jer zavisi kako se rodiš, gdje živiš. Neko se rodi kao princ i živi decenijama kao kralj.
Neko se rodi kao, hendikepiran, slijep, bez udova, bolestan, siromašan, u bijedi, ovi u raskošu žive. Tako ti iskušenje, to te zapalo. Tvoja duša je povezana sa takvim tijelom, s takvim ljudima, s takvom porodicom i tako dalje. Što se tiče fitne, ove spominje se ovdje u hadisu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem od Usame, da je rekao: ne ostavljam iza sebe nijednu fitnu, to jeste nevolju, iskušenje, opasnije, štetnije za muškarce nego žene. Od žena nema ništa gore. I to kači, znači, većinu muškaraca. Ogromnu većinu, znači, i to je u ovome kontekstu isto. A neki ljudi nemaju ovih problema sa ženama. Nemaju nikako. Voli ga ta žena njegova, ili druga, ili ima ih više i on nikakvih problema nema. Eno, čovjek na TV1 nema noge. Imao neku saobraćajnu nesreću. Desetine djece ima, 17 žena ima, vazda ima, bi 4 koliko i tako dalje. Iako je stariji više, ove su i mlađe i sve, ali nema on problema, nema on fitneta sa žena s te strane. I tako dalje. Neki ljudi nemaju nikakve, ali većina ljudi ima, budu poniženi i tako dalje. Ima taj neki šejtanski hendikep, da ti dođe žena, da ti nešto priča, da ti ufati negdje, da te rukom, da te potapša, da sjede ti u krilo samo, iznenadite. Isto kad su dječaci, baš dječaci, prije puberteta i sve, napasno ide naprijed, razumiješ. Vidjela da može, normalno, ima i ovi drugih, ali iskoriste oni to, vidi, još pogotovo ako je mater, kaže, ako je sestra, kaže, ovi su muškarci glupi, budale, odeš mu samo, kažeš, još mi kupi sladoled, još mi kupi kesu čipsa, kokice ili špice, da glođe mi to. I on otrči, kupi, znaš, to je, bit će tako, ima urođeno to da treba da zaštiti ženu, ne zna on zašto. On jadnik ne zna, on misli da ona isto pametna ko on. Ili da ima isti mozak on, ili da je fizički isto kona, da je to treba tretirati, ali nije tako. Vas da treba da se zaštiti, on će poginuti za nju, on će da se bori. To ima u nekim situacijama, u nekom vremenu. Tačno su to stvari, I ovi mnogi su postali popularni, znači, i zaradili su mnoge pare, i onda neki su i lažno prihvatili islam da bi mogli pričati kao o muško-ženskim odnosima. A neki musliman i musliman kako hoće da o tome nauče, pa preskaču ove hadise, pa preskaču ajete o muško-ženskim odnosima i to. I onda slušaju tamo nekih, znači, makroa i to, nekih drogeraša, istetoviranih bludnika i perverznjaka. Od njih slušaju da pobjegnu navodno od nekoga matriksa i tako dalje. Pa to je zabluda, čovječe. I razumite, shvatite, znači, ovaj rivajet. Muhammed s.a.v. govori da ne ostavlja iza sebe štetnju, znači, nevolju, opasnju, fitnu muškarcima od žena. Ovo je, znači, što šteti muškarce. Mnogo je te žene normalno, našteći će i žene. Jer ako se ta žena njena mater, svekrva, ako se miješa jetrva i tako dalje, ako se one miješaju u brak, ko folan da zaštiti tu ženu, ona pokvari čovjek u ovome životu, ali pokvari i svoje ćerke, razvede, razvrne taj brak. Nije nju briga, ona je ostala sama, ona je očerala njenoga baba, sad treba i nju da unesreći i tako dalje. Sve ja sam ti savjetnik, treba ovako, ja znam ovo, već joj je zatrovala život i upropasla tu djevojku zato što je lajala, olajavala joj oca i tako dalje. Ugrob je jadnik legu radi nje ranije i tako dalje. Nije znao da je nabije šakom, nije znao da je ostavi i tako dalje. I mi ne govorimo treba udarati u lice, znamo ima da takva zabrana, ali ima razvod. Ima disciplinske mjere, neke druge i tako dalje. A to znači kad ljudi čine takve prekršaje, sve počinje znači od muškaraca. Što se ne znaju postaviti, ne znaju raditi, ne znaju, znači prihvataju ove neke budalaštine jednostavno. To je tako. Desperatni su da se ožene i to, jel? Ali mi drugi neki moramo da živimo i da odapinjemo sami. Jer smo vidjeli ovo. Neću ja da puže da bude njen čuko i tako dalje. Biću ja pravedan, po islamu sve. Davam ti odmah minimum i još više ako treba. Ali kad ne možeš to da nađeš, ne može. Isto neka muslimanka. Imaju neke žene koji su slabi u vjeri. Kaže, ja ne mogu hidžab. Ja ne mogu, ili ne može, neće da ga nosi ovo, nešto. I ja mogu taj nivo, eto. I ja tražim čovjeka na tome. I onda ovi brada neki obećaju, nije problem, ništa, ne moraš ti ovo, onda čim je čim je oženi, odmah sutra nikad moraš nositi. Neću, ne mogu, rekla sam ti, neću, i onda do razvoda dođe i sve. I onda iskoristio tamo, prevario neki bradonja, ovo onako, tako priča bude, jel? I onda prečeraju, znači, onda počinje se neki kufr tu govoriti sad, ne vjeruju bradonji, ne vjeruju znači sad postane problematično što se slijedi sunet i tako dalje. Ali to je kad oni iza leđa rade, kad se ne drže islama,
kad neće islamski. Postaviš pitanje, neće da ti odgovori čovjek, neće da ti odgovori žena i tako dalje. Ne slušat bolan ludorije. Kaže, žena treba, znači, da čovjek nju proganja, treba, kaže, ti njega da blokiraš sa jednog telefona, pa da on uzme drugi, da se on bori za tebe, kaže, pa da ga blokiraš drugoga, pa da ga blokiraš sa ovih drugih medija i tako dalje. I tek onda, kad se on dokaže kao taki neki čuko, jadnik koji trči za tobom, tek onda ti da vidiš, je li on taj. A normalno vas da može reći, ovaj me trakasira čovjek, ovaj me špionira i lud je čovjek i hoće zabranu prilaska i da ga prijavi policiji i tako dalje. Onda ljudi ne znaju za tekfir ovo. Prijavi žena, kao neka muslimanka ima neke probleme, prijavi nevjernicima, nevjerničkoj policiji svoga muža. Ona kao ne zna da je otpadnica postala. Ovaj ne zna da ona kafiruša. I napušta takvog čovjeka, prijavlja ga policiji, uzimaju mu i djecu i većinu to imetka što je sve on zaradio, kuća odmah njoj ide i tako dalje. Još ako dobiju neke psihičke probleme, ti ljudi rade sa strujom, ne može ni posao gubi, na ulici završava čovjek. A ona ode, nosi svoju zadnjicu tamo da bude druga ili treća žena nekome šejhu poznato. I njemu će šutiti, njemu će sve trpiti, to nije problem. Gdje je tu pamet? Pa žena manji pamet ima, manje pameti bola. Žena ima manji mozak. Ima nedostatak u aklu, u razmišljanju, u kontanju, u inteligenciji, po hadisima sve. Ko to negira kafir? Šta mene briga što ti ne vjeruješ tamo, neki ti, neka ti tamo? Da ja ostavim radi tebe hadis, jel? Pa neću ja da budem budala i glup, ko što ti još da budeš glupak ili glupača, jel? Treba ti neko bolanistom reći, nećete niko reći. Ako ti do sad nije niko rekao, evo preto možeš hadisi, što nisi čitao, što nisi čitala. Ja ovo ne prodajem. Ovo je sve besplatno, znači. Cijeni kad ti neko nešto da džaba, a valjati. Ovaj, znači, dio mudrosti i ovaj dio objave koji je svakako vidimo vjerodostan hadis, znači u prenosi Buharija, Muslim i nadalje, jel? Prema tome je to za muškarce. Sad, ovo nije apsolutno najveće jedinstveno iskušenje na dunjaluku koje će biti. Najveće jedinstveno iskušenje je, znači, za čovjeka to je deđal, jel? Ali ovo, znači, kači veliki broj ljudi na razne načine. Od mame, od sestre, od tetke, od ćerke, od jedne žene, od druge i tako dalje. I ovdje spominju jedan dio samo ovoga komentara, kao neki muževi svoje roditelje potisnu kao u zaborav, ne daju njihovo pravo, recimo zbog toga što zadovoljavaju svoju ženu. I to se dešava. Ima je takav vrste. Na takav način žena manipuliše s čovjekom. Znači, odvoji ga od njegove porodice ili od njegove rodbine i tako dalje. Normalno, s druge strane, neke žene će reći, meni je uradio to moj čovjek. Ja nisam takva bila. I to je tačno. A zato što si ti dobra vjernica, što si ti dobra muslimanka. Znači, pokrenjak te iskorištava. Varate, ponižavate i tako dalje. I to se dešava, jel? Mi znamo to, priznajemo te neke stvari, ali ove istine se ne mogu negirati. Mi nismo isti ni po čemu, znači. To spominje u Kur'anu, nije isto muško i žensko. Ni vizuelno, ni prilikom razmišljanja i tako dalje. Imaju te neke igre. Znači, šah ima igra. Žene ne mogu da pobjeđuju ljude, jel? Najbolji šahisti, samo mozak se koristi, samo, jel? Nije nekakva brzina ruka. Nije teško dizati te figure i to. Ali žene ne mogu da pobjede. Jednom je jedna žena došla, bit će i ona ima onu formu mozga muškoga, jel? Pošto manje mozga žena ima. I dijelo i manje. Vidi se odmah po mozgu, po slici mozga se vidi je li muško ili žensko to. Prema tome nema tu mijenjanja polova, spolova, ovoga, onoga. Ima ženski mozak, ba. I žena si. Imaš muški mozak, muško. Ne može se ni to amputirati, ni povećati, smanjiti. Kastrirati ko što se mogu neki organi, da se prividno bar prikrije. Onda isto iskušenje su jedni drugima. Normalno, dobre vjernice, ako upadne u brak s takim nekim divljakom, luđakom, pokvarenjakom, da će joj pokvariti život i da će joj udariti na vjeru, tako. To je sve tačno i jasno, jel? Ne isključuje jedno drugo, jel? Ali žene ne mogu da pobjede, da se mjere psihički i fizički s ljudima, ni u čemu. Ima neki kafri tamo, neko takmičenje napravili, streljana bila tamo, pa kao neka žena pobjedila, pucanje tamo, gledanje golubova, pobjedala na takmičenje. I to je jedino da se u istoriji desilo nešto i kaže, vidiš kako ima bolji ovo, Da su mi stigli pitati, ja bih rekao, ali nisu talibani učestvovali na tome takmičenju. I tu bi ga ja šuknuo, što se dole u Hercegovini kaže. Nisu učestvovali oni neki tamo islamistički džihadisti, fundamentalisti. Inače ne bi žene te pobjedile. Dalje ima ovaj sljedeći rivajet ovdje od Ebu Saida. On puno prenosi ovdje, znači puno od njega, znači
prenosi u ovome dijelu Imam Ibn Mađe. Ovaj slab rivajet kaže, ne dolazi jutro, a da dva meleka ne pozivaju, da ne dozivaju teško muškarcima od žena i teško ženama od muškaraca. Ovo znači, iako je daif džidden jako slabo, i onda, ako nema nikakvog drugog dokaza, iako se spominju neke vamo druge zbirke i tako dalje, ali sigurno, znači, prvi dio je, znači, tačan, da će muškarci imati teške probleme od žena, da će žene imati teške probleme od muškaraca i tako dalje. Dalje, 4000 ti rivajet, znači ovdje prevodim sada 4000 hadisa. Ostalo još nekoliko stotina, pa inšala da se i to stigne. Još jedan rivajet, znači od Ebu Saida radijallahu anhu, da je Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, i to je znači i ustao i održao je hutbu, znači govor, i jedna od stvari koju je rekao, koju je spomenuo, a to je da je dunjaluk, da je znači ovaj svijet svjež i sladak. Znači on je privlačan. Ljudi vole da uživaju, jel, ima toga zelenila, ima tih slatkiša, jel. Ima taj slatki osjećaj što se tiče jela i pića, pa ima i na halal način, a ima oni koji krenu još više, jel. Ima ono halal od uživanja što se tiče i spolnog odnosa, ali neki hoće ono još više, jel, pa upadnu haram i tako dalje. Ko su tamo neki sultani imali neke hareme i tako dalje. Te neke fantazije, jel, uspjeli su oni da ih dožive, da ih prožive i na dunjaluku, jel, upadajući u teške grijehe i tako dalje. I kaže, i Allah će na njemu stvoriti vaše uzastopne generacije. Znači, bit će ljudi, jeli, nasljeđivat će jedni druge, ono, ova riječ se koristi, ono, bit će i halifa, jel. Kaže, pa pogledajte šta radite i čuvajte se, to jeste, pazite se iskušenja ovoga svijeta. I čuvajte se iskušenja žena. Znači, što se tiče ovoga svijeta, neki se ljudi propaste što jedu. Znači, umre od jela. I čovjek i žena jedu toliko, znači da se toliko zdebljaju i opadrači ih srce. Ili moždani udar koliko jedu, ono, ogromna tijela, zdebljali se, jeli, i tako dalje. Zakrčenje vena, razne vrste bolesti, iznenadna smrt i tako dalje. Onda neki piju preko pića. Pa jasno je, znači, ako je nešto haram, preko alkohola ili konzumiranje droge i tako dalje. Ali ovi što halal jedu, što kaže ovaj dan, probudi se odmah kopsa, mesa ujutru, ne zaspe što na večer ne rokne 1,5 kg, 2 ćevapa i tako dalje. I onda ono, od debljine umru. To je normalna vrsta ubijanja, jedna vrsta samoubistva. To je zabranjeno po Kur'anu, znači, jedite i pijte, ali ne pretjerujte, znači, mora se jesti i piti da se održi život, ali ne smije se pretjerati, a pretjerivanje samo u halalu, jel? Pa da umre čovjek od toga što previše jede, ili što previše pije i tako dalje. I onda ponovo se spominje, znači, iskušenje žena. Iskušenje žena, znači, neke su žene iskušenje ljudima, a te su isto žene iskušenje i drugim ženama. I tako dalje. I to je taj zli krug. Žena neka izludi, izmanipuliše, prevari ta mater toga svoga sina. I on jadnik, nespreman, znači, ide u brak. I ona ga tako dribla, drica ga, jeli, manipuliše s njim i pokvari mu relaciju sa ženom, razvali taj brak i tako dalje. Imamo i takvu vrstu problema. To je toliko poznato i prošireno među ljudima. Znači da su čitave serije, filmovi se o tome prave. Znači romani o tome se priču, to je nešto, znači, poznato ljudima, što se ono kaže od pamtivijeka, znači stotinama, hiljadama godina. Na osnovu toga su napisani neki romani i usmeno pjesmice i narodna poezija i tako dalje. Nije ovo ništa novo, ali nama potvrđeno isto hadisima. Svak je svakom iskušenje, znači. I predmeti neki, znači, dunjaluk, životinja, stoka, svašta nešto, jel? Bogatstvo je na takav način. Čak se to spominje i po pitanju poslanika, jeli, po pitanju Sulejmana alejhi selam, i ta moć i vlast i oni konji, jeli, rasni, oni žestoki, jeli, ono, jedva ona četvrta noga, ono, da dodiruje zemlju, ono, da poleti koliko je jako, koliko, ono, Arapi kažu, ono, u vrućini, jeli. Imate to, ono, baš demonstrativno na onim arapskim konjima, jeli. Ponašanje takih konja, baš ono, jeli. Dalje, sljedeći rivajet od Ajše radijallahu anha, ovo je slab, znači, lanac prenosilaca. Da je rekla
dok je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjedio u mesdžidu, ušla je žena iz plemena Muzejna, vukući svoju odjeću u mesdžidu. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ljudi, recite svojim ženama da ne nose svoje ukrase i da se ne ponose, znači da oholo se ne ponašaju i ne hodaju po mesdžidu. Jer sinovi Israilovi nisu prokleti sve dok njihove žene nisu nosile ukrase i oholo, odnosno ponosno, hodale po svojim bogomoljama, po njihovim mesdžidima, jel? Treba i ovu riječ znati, jer to je mjesto gdje se Bogu moli. Allah jeste Bog jedan jedini i samo njemu upućujemo molitve, odnosno samo njega obožavamo i dovom, jer je i dova ibadet, kako se spominje, znači, u hadisima. Prema tome treba održavati i njegovati i nama naš jezik, jeli? Maternji, što smo recimo naučili od očeva. Ne treba, znači, isključiti čovjeka iako se zove maternji jezik. Ali eto, to je u vremenu bilo kada su dječaci i djevojčice, odnosno i bebe, kasnije i djeca i mala i veća, jeli, više vremena provodili sa svojim majkama. Zato što su očevi trebali da rade i da idu u borbu i da budu u polju ili u rudniku ili da nešto kupuju, nešto prodaju, ono, zauzeti su bili, jer neko je morao da vodi brigu o djeci. Danas ima i drugi sistem, imaju ta neka zabavišta i tako dalje. Nije problem da muslimanka, znači, i radi, i da ima i posao i onda nešto još bolje od toga, karijeru, ali znači nije fazon to sve imat, a da ode vjera. Nije fazon se obogatiti i imat neku svoju radnju, neki svoj privatni biznis, a onda ode u džehennem vječno i zauvek zato što ne klanja ili ne dava zekat ili ne posti ili nije obavila hadž i tako dalje. Ono pasivno otpadništvo. U čemu je fazon svega toga? Jel? Znači, radi se o tome da treba dobiti što veći položaj u dženetu vječno i zauvijek. A ne nešto na dunjalku gdje ćeš krepat svakako, ideš u rupu i tamo te crvi i oni drugi kukci i životinje pojedu, jel? Rastoči te zemlja. Smrdi to tijelo kad se raspada, razumiješ ti i mene. Treba spominjati, znači, smrt ono što kvari raspoloženje, kako se spominje u hadisima. Ovo, iako je slab rivajet, ove se stvari nažalost dešavaju. Ohole se ljudi i žene. Dolaze ovi oholo do vrata mešćida u velikim autima, skupim limuzinama koje su kupili, znači, na kamatu. Obrijani, masni, debeli, brkati, stomačine ispale i tako dalje. Žene isto dolaze tako, raščupanih obrva, drpavih lica, ne zna ni hidžab nosit, viri kosa, utegnuta, neutegnuta, neke štikle, ne zna ni u tome hodat, klepće ono hoda, 16 boja nakvih i tako dalje. A ove njihove žene bi pustile, ono, znaš, ispod hidžaba, ono, kosa da viri, one šiške da izađe. Malo samo da haram čini, da se razlikuje od drugih žena, da privlači na takav način. Jel? Fitnu neku da čini, da upropasti društvo i se zato, znači, ima ta metoda, jeli, prijetnja, sila, znači, kažnjavanje fizički i onda njega, koju će oni svakako platiti, jel? Sve će se to morat platiti, moraš platiti to, jel? Neće raditi islamski službenik, neki posebno odabrani čovjek. To su najbolji muškarci, najbolje žene koje rade u takvim institucijama. Policajac, policajka, jel? Mora neka muslimanka radi taj posao da fata tamo neke kriminalne muslimanke, da ih pregleda, da vide šta kriju ili nešto švercuju i tako dalje. Neće muškarac i pipati to. Tako da to moraju biti najbolji ljudi za takve funkcije, za takve poslove, jel? A ne najgori, ono, tako taguti rade. Najgore divljake, luđake. Samo treba taj mentalni sklop da je on sklon da samo slijedi naredbu, da ne razmišlja puno, da je ono pokoran i da je prilično glup i grub i osor, ali da ima straha, ono, jeli, da će mu se nešto loše desiti ako ne izvrši naredbu i tako dalje. A ne da je nešto pametan, da on pokušava sada da preuzme vlast od toga taguta. Jeli. Oni posebno, znači, loše ljude koji pašu za taj zadatak izabiraju, jeli, za takve stvari, jeli. I ne smije žena, znači, da zavodi tako ljude. To je tačno, iako je ovaj rivajet slab, a nešto se slično dešavalo, ono, počeli su da se modiraju neki tako, znači, ljudi dopuštaju svojim ćerkama, svojim ženama, jel? I Ajša je to primijetila i njeno mišljenje je bilo da Muhammed s.a.v. ne bi dozvolio takima da dolaze u mešćid, jel, ženama, ono.
kako se utegnu, kako puste da kosa izađe malo ispod hidžaba ili da znači hodaju zavodljivo, da se namirišu, jeli, da okreću se ljudi za njima, kao modna revija do mesdžida, jel? Imamo vjerodostojnije rivajete od nje po ovome pitanju. Znači nije problem uopšte Ajša, jeli, radijallahu anha, nego neko drugi je slab ravija. Dalje imamo nešto ovdje od Ebu Hurajra, kada je vidio ženu, sreo koja se namirisala, jel? I znači žestoko se namirisala, znači ostavlja trag za sobom. Nije on prišao njoj tako, nego to ostavlja, znači trag, što je kriminalno djelo po islamu, jel? I kaže, krenulo mešću, on je rekao, ti, gdje ćeš ti, jeli, kao robinjo, pa kao nije rekao namjerno, jeli, ovi će primijetiti u komentarima Allahova robinjo, nego robinjo onoga koji je El Jabbar, znači veliki gospodar, jedno od Allahovih imena, jel? Pa iskoristio je, znači, takvo ime. I kaže, ona odu u mešćid, jel? To jest ide tamo da klanja. On je rekao njoj na to, da li si stavila parfem, je se to namirisala? Kaže ona, jesam. On je rekao, čuo sam ovakvog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže svakoj ženi koja stavi parfem, odnosno namiriše se, i to kova, znači žestoko. I izađe, odnosno ode u mešćid, to jeste džamiju, neće joj se primiti namaz dok se ne okupa. Tako da, ukoliko je ovo vjerodostojno, to je sasvim jasno. Znači, i da klanja, skinulo je sa sebe obavezu, nije kafiruša, ali joj se ne prima namaz. Odmah je rečeno, nema primjene namaza, isto kao za neka druga zlodjela i neke grijehe, jel? Iako nije postao kafir ili kafiruša, ali kazna zbog toga djela je, znači, da mora da klanja, a da zna da neće dobiti nagradu za taj namaz. Tako da ima kazna takva, jel? Isto kao što ima kazna onima koji su pili vino ovo gadno na dunjaluku, ono što se smatra, što nosi ime, a to je nešto sasvim drugo, jel? Vino neće ga piti u dženetu. Ima takva vrsta kazne za neke ljude, jel? Spominje se u rivajetima. Ja sam objašnjavao i govorio sve te alternative po pitanju, jel, toga. Znači, izabiri i onaj šampon i sapun kao žena, da ne ostavlja traga, a onda idi, znači, u mesdžid i pazi isto da ne bude krmetine ili nekih životinjskih sastojaka. Ako ne možeš naći neki halal, tako sa životinjskim dijelovima, onda kupuj tamo neki veganski šampon ili neki drugi deterđent ili nešto, ili nemaš druge alternative. To nam je obavezno, to moramo. I što se tiče deterđenta, što se tiče, jeli, za pranje i suđa i za pranje robe, odnosno veša. Čiji vidiš da imaju neki veganski, isto tako kaladonte, znači da imaju neki koji nisu veganski, od životinjskog porijekla. A pošto ne daju muslimanima fabrike i odmah budu muslimani bombardovani, pohapšeni, odvedeni u konc logora, ako se tako počne organizovati i nešto slično, onda znaš o čemu se radi. Ja? Ne dozvoli tako sebi, jeli, da pereš kosu sa krmećim šamponom i to. Samo pročitaš onaj sastojak, onda imaš sad internet pa će ti jasno biti koliko tu ima zabranjenih stvari i tako da. Nađi tu neku halal alternativu. Ako nema halal alternativa, onda halal se prat, znači i kupat bez šampona i bez sapuna i tako dalje. A iako se sve to može naći, i kaladont i sve, ali ono, ako ne možeš u danu naći, u 7 dana i tako dalje, imaš sigurno misvak, neđe možeš naći, jel? Ispirati usta i vodom i koristiti onu čačkalicu ili onaj konac i tako dalje. Imaju neke druge alternative i u situacijama, ono, stani, pani. Ono, kad je neka nužda. Pa, to se da primijetiti ovdje iz ovoga rivajeta. Ne smije se žena tako mirisati, zavoditi ljude mirisom, a muškarac može. Muškarac se može javno namirisati i da ide da se ostavlja trag, jeli, to nije problem, jeli. Muškarac može, a žena ne može, jeli. Muškarac ne može da nosi zlato, odnosno nakit od zlata, a žena može. I tu smo, znači, različiti. Nismo isti. Žena treba da pusti, znači, nogavice do poda, to je pobožnost sa njene strane, a muškarac mora da digne nogavice iznad gležnja, iznad članka, iznad skočnog zgloba, mora. To je opet razlika u nošenju, isto kad obavlja se hadž. Ima posebno odjeće za muškarce i hrami, i za žene nije takva. I tako dalje. Žena mora da nosi hidžab, da pokriva kosu, a muškarac može da nosi neku vrstu kape ili nešto ako hoće radi mode i to, ali ne mora. Može, znači, da otkriva kosu svoju i tako dalje. I u namazu i to nije obavezno da se pokriva
glava dok se klanja. Za muškarca nije. Pa se ovdje spominje da je rekao, znači, robinjo El Džebara, a nije rekao robinjo Allah. Kao da je ono malo blaže, hoće reći, kritikuju ovdje, jel? Ili da je rekao robinjo, ne oblači se tako, nemoj se gizdat. Imamo jajete po tom pitanju, jel, ono da ne hodaju ljudi oholo, ni onaj tamo sa 2 ogrtača, niti možeš, znači, u visinu dostići brdo, niti možeš probiti zemlju. A ima u nekim situacijama za muškarce kada je dozvoljeno tako hodat, šepurice, oholo hodat, a to ono u džihadu, u borbi, okrenu čovjek prema neprijatelju, ono da ih izaziva na dvoboj i tako dalje, tada to može, to ima potvrđeno u hadisima od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, jel? Čiji ćemo drugi hadis uzeti, to je jedini i najbitniji i najvažniji, jel? Dalje, od Abdullaha da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, imamo sljedeći, znači rivajt. Pa kaže, o žene, dajte milostinju i molite mnogo za oprost. Znači, daj pare i povećaj istigfar. Ženama pogotovo isto govori. Pošto je nekad Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ženama držao posebno predavanja, posebno dersove, pogotovo onim ženskim pitanjima. I to i mi radimo. Mi, znači, nostavljamo uopšte, jeli, ajeti, hadise, mi sve redom idemo, tefsiri, hadijske zbirke i tako dalje, ali imaju posebno, znači, ciklusi predavanja samo za žene. Mi ne ostavljamo, kao što rekoh, nikakav propis. Ali je preče ženi nekoj da zna propise trudnoće i menstruacije, nego nekom muškarcu. To je preče. Isto ko što je preče da neki muškarac zna propise džihada, nego žena. Što tiče nekih bolesti, što samo mogu žene da dobiju zato što imaju žene samo taj organ, onda je preče ženi da zna u vezi toga. Isto tako ljudi imaju neke organe što nemaju žene. Pa ako se tamo dobija rak ili neki problem, onda je preče da ti to znaš, jel? A ne žena. I tu smo različiti, znači. Pa kaže, jer sam vidio da vi činite, to jeste, vi žene ste većina ljudi džehennema. Ehlu nar su većinom žene. I sad se spominju neka djela koja vode, znači, u džehennem. Zbog toga idu one u džehennem, žene, i to su tipični problemi, odnosno tipične ženske bolesti. Tipični kriminalitet žena. Dok ima neki zločini tipični za muškarce. Malo, znači, žena je umješano, znači, u oružanu pljačku. To su skoro sve muškarci. Ali ove stvari, proklinjanje i nezahvalnost, to su obično žene. Nezahvalnost bračnome drugu, jel? Pa spominje se da jedna mudra žena rekla, ima ova riječ, znači ovo džezla i ima neki više značenja kao dio jedan, ali ovdje kako prevode kao ta koja se ističe, kao ta koja je veoma kao mudra, jel? Kao ta najpametnija, kao ono eusetuhum što se tiče za muškarce. Jel? Pa kaže, zašto Allahov poslaniče sallallahu alejhi ve sellem mi činimo većinu ljudi u paklu? Što smo mi, znači žene, većinom u džehennemskoj vatri? Šta je to, znači, što nas odvodi tamo? A treba dodati odmah da su žene i većina u dženetu, pošto svaki čovjek dobija 2 najmanje hurike. Znači, za svakog muškarca koji ode u dženet imaju 2 hurike koje su već tamo stvorene, te žene. A onda i žene ove što idu muslimanke, tamo, znači, imaće nekoga od ljudi, ovo je li sad dunjaluka. E sad, šta će biti sa ženama koje nikad nisu bile udavane, a u dženetu nema, jeli, neudatih, neoženjenih, koga ona dobija, da li budu neki stvoreni muškarci za njih, to nemam dokaz za to, jel? Ili da li će biti udate za onda neke muškarce sa dunjaluka, znači nešto od toga može biti, nešto se može dokazati, jel, Allah najbolje zna. A ima i oni, jeli, dječaće na mlada posluga, jeli, vječno mlada i tako dalje. Također u dženetu, jel. To su od ovih insana koji nisu nikad bili na dunjaluku, znači nije ih Hava rodila, jel? Heva ih nije rodila. Nisu, znači, na takav način nikad na dunjaluku ni bili, nego od početka u dženetu i već oni postoje, jel? Rijeke već, znači, teku u dženetu, neće teći, nego one su već tamo, već teku, jel? Dženet i džehennem su istina, kao što znamo iz hadisa, i to jeste već su istvoreni i tako dalje. U to nema sumnje. Tako da su žene vječno i zauvijek većina u dženetu, a ovdje se spominje, znači, tipičan kriminal žena, ono što njih odvodi u vatru.
Pa je na to rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: mnogo proklinjete i nezahvalne ste svojim muževima. Znači, žene proklinju puno, a ne smije se proklinjati puno, odnosno previše. I to ne smije se previše proklinjati, znači onoga koga i smiješ proklinjati. Rekli smo opet, pretjerivanje je samo u dobru, u onome što je halal. Pa ne smije to, a onda ne smije se pogotovo proklinjati onaj koji ne zaslužuje prokletstvo. Pogotovo takva osoba se ne smije. I to tipično žene rade, više nego muškarci. A onda su nezahvalni svojim muževima. Jer taj čovjek te doveo, on osigurava sve, znači i krov nad glavom, i hranu, i piće, i odjeću, i obuću, i lijekove, i tebi, još ako si dovela tuđu djecu, znači tvoju u brak, a on i nema još djece. I toliko ti sve dava i ti gunđaš nešto, nisi zadovoljna, malo ti ovo nije auto 5. serije, malo treba da bude navodno 7. i već je model zastario i tako dalje. I još branite, štitite fizički, znači kad je napad ide da gine. Između ostaloga i radi tebe, i radi te tvoje djece, nisu njegova. I tako dalje. I onda su žene te nezahvalne. Ovo je tipični zločin, kriminal žena. Nezahvalne svome čovjeku. Jel? Neki pokvarenjaci, muškarci, mrze, znači, one ajete, hadise, ono pretvaraju se da su muslimani, ono gdje se spominje kufru taguta, kako se mora tekfiriti tagut, kako se ne smije ići u njegovu vojsku i policiju i ne smije se slušati ta njegova tagutska ulema, ne smije se biti od tog tagutskog naroda, jel? I tako dalje. I ono pokazuje se njihov nifak u stvari kako oni ako su ikad i bili muslimani postaju otpadnici. Jer tako isto neke žene, ove vještice, ove kofol muslimanke, one mrzne ove hadise i mrze ove ajete i propise o njima. Mrze. Zato što su one te. Da su one neke dobre vjernice, pa njih to ne bi zakačilo čovječe. Kad se spominje ovdje u hadisu, jel, mnogo proklinjete. Neka muslimanka čita i kaže, alhamdulillah, hvala Allahu da ja nisam od tih žena koje mnogo proklinju. Ja ne pretjerivam u proklinjanju i ja ne proklinjem pogrešno i kad proklinjem i kad treba proklinjati. I tako dalje. Pa se može prokletstvo spomenuti na nevjernike i može se spomenuti, znači, uopšte na njih i na pojedince. Nevjernike koji su prokleti i od Muhameda sallallahu alejhi ve hadisima i koji su prokleti od Allaha subhanahu wa ta'ala i u Kur'anu, jel? Pojedinci neki kao Ebu Leheb i tako dalje. Allah ga prokleo. I onda neka muslimanka koja je udata i kaže, alhamdulillah, da se zahvali Allahu, pa nisam ja od tih žena što je nezahvalna svojim muževima. Ja sam zahvalna svome mužu. I onda dobijaš nagradu za to. Čuvaš se ovih zlodjela, onda si ti bolja od drugih žena. Isto ko su muslimani bolji od ovih kofol muslimana i tako dalje. Kako onda ne voli čovjek ovo da ne uživa u ovome znanju i tako dalje. Kaže, ja nikada nisam vidio nekoga kome nedostaje razboritost i vjera koja bi bila veća za čovjeka, to jeste neviđe Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I to nije samo ono nisam vidio, ovo je saznanjem. Jer se spominje ono u Kur'anu isto, zar nisi vidio, to jeste zar ne znaš. Govorili smo i kako funkcioniše i kako ide arapski jezik. Jel? Znači ovdje naklisat akal, znači ima nedostatak u razumu, u pameti žena. I to se danas isto zna da ima manji mozak. Žene imaju manji mozak od muškaraca, to ponavljam ponovo. Po mozgu se samo može vidjeti je li to muško ili žensko. Samo slika mozga daš ekspertu ili kasnije ovim stručnjacima za mozak koji učio, koji je studirao te slike. Ili slikaš, odeš na ultrazvuk ili nešto, slikaš mozak, 100 muškaraca, 100 žena i vidiš, znači, muški i ženski odmah se to vidi. Isto ko one gljive. Ima ona otrovna, ima ona koja nije, a slične su. To se može brzo vidjeti. Vrlo brzo se može to naučiti znati, jel? Može se vrlo brzo razlikovati jedna vrsta jabuke od druge, jedna vrsta ovce od druge, jedna vrsta konja od drugoga. Vrlo se brzo može prepoznati kalibar puške i vazdušne puške i sačme jedan od drugoga, za onoga ako zna. Tako isto za mozak. Pazite ovo, jel? Naklisat, akal. Žene imaju manje razuma, manje pameti, što se kaže, a inače i manje mozga, manje moždane mase. A isto i manjkavost imaju vjeri. Sad ovaj drugi dio, znači to je, pošto i žene jesu takve, pošto je tačan ovaj prvi dio, onda mora biti manjkavost i u vjeri, ali to nije problem za ženu. Zato što manje radi, manje posti, manje klanja, a dobija istu nagradu za post i za namaz kao muškarac. Jer
ne može činiti te stvari dok je menstruacija, pogotovo na filu, onda neće to, ne može napostiti, niti se ima šta, niti se može stići to napostiti. A ima istu nagradu. Pa žena posti svaki drugi dan i radi menstruacije svako to napušta. Ali ispunila je tu normu svaki drugi dan kad se može. A muškarac da ispuni to svaki drugi dan mora više, a i treba više. Drugčije mu je tijelo, jači mu je i psiha i fizika. Ovo govorimo znači u prosjeku, ovo govorimo za veliku većinu. Jel? Možeš naći neku ženu koja može brže da trči od nekoga muškarca. Ali to nije osobina žena da žene trče brže od muškaraca. Valjda je to jasno. I obratite znači pažnju na ovo. Dalje kaže i da ta žena nadvlada, znači, aglebe, čovjeka, znači, onaj koji ima onu lub, koji ima čovječe razum, mudrost, razboritost, nadvlada. Ta žena opet nadvlada. Pazite sad ovo. Ima manjkavost u aklu, u razumu, u razmišljanju, u promišljanju, u logičkom zaključivanju. Slabije žene sve u tome. Što je rečeno u hadisima i što je tačno i što se danas pogotovo zna, može se vidjeti, znači manji mozak ima čovječe. Ako neko hoće reći pa nije to znači do veličine, to je kako ga koristiš. Baš je li? Znači nije to do novčanika i do para čovjeka, jel, nego kako ga koristi, jel? Nije, jel? A da, što se tiče ovoga drugog organa, da ga ne spominjem, jel? Kao nije to, jel, do veličine, kako ga koristiš, jel? Može biti onaj mikro, jel? Ima i takva bolest, što imaju muškarci. Mikro, onaj organ. Opet, zamislite to. Razboritost, između ostaloga. I manjkavost u vjeri i opet ta žena nadvlada, nadmudri čovjeka, koji je od ono ulul el bab, razumom, pametom obdaren. Ima i veći mozak. I brže mu ono što se tiče i radi. I učeniji, i sposobniji, i zna više jajeta i hadisa. I čito ovo sve. I opet ga žena nadvlada. Biće zaljubljen. Biće ima slabo za ženama. Biće ono niža, manja, pogleda ga tužno, gleda je odozgor. Nije on loš u stvari čovjek, jeli? I tako dalje. Onda iskorištavala ga sestra rođena ili sestre. Tetke ga ponižavale. Ubacila mu u srce slabost mater. Nene. Babetine ga ove prevarile njegove, jeli? Komšinice neke i tako dalje. I ta jadnik je lak plijen za ovu malu, rutavu, debelu, nosatu, zubatu, klempavih uši, 3 para obrva i tako dalje. Jadnik taj, znači pod njenom kontrolom. Ona vlada, upravlja s njim. I to su primijetili čak i muhađeri. Kaže, mi smo, pogotovo oni, znači, iz Kurejša, mi smo vladali, kaže, dominirali svojim ženama. Kad smo došli u Medinu, kaže, vidjeli smo da kondencarija drugčije. Kod njih, žene glavno riječ vode. Žene odlučuju, većinom se povlače, popuštaju i tako dalje. I onda su primijetili razlike tu u ljudima i u porodicama i u plemenima i tako dalje. Dalje kaže, a ona reče, nastavi dalje, o Allahov poslaniče, sallallahu alejhi ve sellem. Šta je to? Znači, kako se vidi, kako se prepoznaje taj nedostatak u razboritosti i vjeri? To jeste nedostatak u pameti, u aklu, u razumu, u promišljanju, u razmišljanju, znači. U toj psihičkoj jačini, u dozi toga, zaključivanja, jer izumi brojni ili većinom, skoro sve muškarci, ne kaže da je to samo mjerilo, ta neka Nobelova nagrada ima ih, razumije, desetine, stotine takvih nagrada. Ali nema tu diskriminacije, pogotovo nema kod nas muslimana. Da neka muslimanka dođe, reće se, ona izmislila od nje, ali ne ide to, ne mogu žene. Ne traži se to od njih, ne trebaju žene da to mogu. Ne smije se ponižavati, govori žena što ti ne možeš toliko da zapamtiš da ovo, da ono, što vi niste žene. To je zabranjeno, to se ne može. Zbog toga što manje bolan moždane mase, manje razuma, manje pameti. Ovdje se jasno to vidi iz hadisa. Evo, pred tobom je i na arapskom, i na engleskom, i davam ti više i prevoda i na naš. Pa Muhammed s.a.v. rekao. I sad ona hoće da zna kako to, šta je to, na koji način to manje akal i manje vjere. A ona ne pita, a kako to mi nadvladamo, kako ovo aglebe,
ovoga čovjeka. Lilladhi lub, ima bolan lub, razum, pamet. Ulul elbab, oni razumom, pametom obdareni. Kako te, takve muškarci isto žene obrlate? Kako? Ona ne pita to. To im je jasno, ona prihvata, u redu, sad ćemo to raditi, sigurno možemo to činiti. I zla žena će reći ovo. A ove neke pogane žene, razumiješ ti mene, ne primijeti ovo, u redu, iako ima manji akl, iako sam, znači, sto manjkavosti u vjeri, mada to ne šteti, jel? Ali opet ja mogu da kontrolišem ovoga. One se naljute radi ovoga prvoga dijela koji je tačan. A ne primijete da u stvari svakako će dominirati. Da će odvoditi u zabludu većinom te ljude. Jer sve ovo većinom od ljudi problem. Što babo dozvoljava da mu se žena tako ponaša. Dozvoljava da mu ćerke tako budu. I lude od sebe i da i mater zaluđuje pred njegovim očima. Pod njegovom, znači, prismotrom. Pod krovom nad glavom što je on platio i osigurao. U njegovim tim cipelama. U njegovom krevetu što je kupio. Krvnički zarađivao za ta 4 zida, znači. I opet mu Allah dao. I sve, znači, počinje od muškaraca, jer imaju veći akal, više razuma, fizički, psihički, jači i sve. Imaju na svojoj strani. Pa kaže što se tiče manjkavosti u razumu, u pameti, znači el akal. A zanimljivo je da potražite u riječniku šta znači to baš akal. Ili ono iz Kur'ana šta znači efela taqilun. Da baš vidite to, jel? Ili da baš pogledate sliku, jel, mozga, sliku žene i sliku čovjeka. Je li ovo sve tačno što ja govorim? Baš je li to tako? Da nije ovo slučajno možda neki islam, da nije izmišljeni vajet možda. Jesu li vjerodostojne ravije? Prenosi još ima Muslim, ima i u drugim zbirkama. Šta ćemo sad, razumiješ ti mene? Kaže dalje, rekao je što se tiče, znači, nedostatka razlučivanja u aklu, znači, u razboritosti, što se vezuje, znači, za mozak, za kontanje, kopčanje, svatanje, logičko zaključivanje. Pa kaže Muhammed s.a.v. da je to činjenica ta da je svjedočenje dvije žene jednako svjedočenju jednog muškarca. Znači, Muhammed s.a.v. nije spominjao ove stvari što sam ja između ostaloga rekao. On je rekao nešto što je bitnije, nešto što je važnije. Za vjernicu, znači zato što Allah kaže u Kur'anu, u najdužem onome ajetu iz sura Al-Bakara i najdužem uopšte iz Kur'ana, da svjedoče dvije žene ili jedan muškarac. Ali ne u svakoj situaciji. Navodili smo situacije da nije u svakoj situaciji. Znači, prinijet neku vijest od poslanika, sallallahu sa neki hadis, dovoljna jedna žena. Ne mora i dvije žene biti. Znači, ovo najbitnije stvar za svjedočenje. A to isto olakšano. I prenošenje, znači, vjere, i pamćenje, i memorisanje. Kur'an, znači, može i muško i žensko da memoriše. Olakšano za učenje na pamet i za izvlačenje pouke i za muškarci i za ženu. Ali opet će i tu više muškarci i brži biti i napredovati, jel? Mada je dovoljno olakšano i za jednoga i za drugoga. Pa Muhammed s.a.v. ovdje spominje, znači, ono što se ne može odgovoriti. Ova traži kako, zašto? On ne spominje ove stvari što ja govorim. I što mi govorimo i što je isto tačno. On ide ovo, ako si vjernica, prihvatit ćeš. Allah kaže, vas dvije treba za svjedočenje u nekim situacijama, dovoljno jedan muškarac. Ako kaže jedna, zaboravi da je posjeti druga. Znači, žene imaju tendenciju i da zaboravljaju brže nego muškarci. To se spominje u ajetu. Muhammed s.a.v. kaže propis fikski, a to se vezuje za ono što je u ajetu. Pa ono što je odmah tu neposredno, ako jedna kaže zaboravi da je posjeti druga, znači zaborava. Znači, to je to što se vezuje za slabost u aklu, u razumu, i to isto, znači, taj manji mozak. I još dijelovi toga također manji. Tako stvorena, tako dizajnirana. Nije isto, znači, ko mozak muškarca. To je jedna stvar. I tu je ogromna mudrost, normalno, kako Muhammed s.a.v. govori i kako objašnjava. Znači, čim odeš do ajeta, vidiš to neposredno šta je, a onda čita kontekst. Da je to smrtni slučaj i svjedoci i treba podijeliti metak i bude neka i buka i galama i provjeriti ko je pisar i tako dalje, da žene budu brže, lakše, zbunjene. Dalje kaže, to je nedostatak razuma. Akal, između ostaloga razum. Ako manje razumiješ, nisi ista kao onaj koji više razumije. Dalje,
i žene provedu, kaže, nekoliko noći kada ne klanjaju. Ili i dana, uopšte znači što se tiče menstruacije, što se tiče postporođajnog perioda. Mada zato normalno žena nije kriva, nije griješna, ali za isto to djelo, za taj namaz i za post, što ga manje radi, dobija istu nagradu kao muškarac. Znači ovdje je olakšano ženama, a i treba da bude olakšano. Slabije i fizički, slabije i psihički. I dalje onda kaže i ne posti u mjesecu Ramadan, šehru Ramadan, i to je, kaže, nedostatak u vjeri. Znači što se tiče nedostatka u vjeri, to je jasno, jel? A što se tiče akl, i to je jasno. To meni treba da bude jasno. I ne smijemo mi dozvoliti muslimani i muslimanke da tretiramo jedne iste na ovakav način. Da smatramo sve isto, svaki isto jak, isto pametan, isti mozak, isti organi. Nije tačno, ima muški polni organ, ima ženski polni organ. Nije isto. Žene kad gube kosu, opada kosa od svakle, muškarci kad gube budu one fleke, jel? Gubi prvenstveno na jednom mjestu između ostaloga. Znači starimo na drugi način. I tako dalje. I ovdje imaju neki kraći komentari da se grijesi opraštaju time što čovjek traži oprost i što dava sadaku, i to je jasno. Spomenuli smo rivajete brojne u vezi svega toga, da ne ponavljam sad ponovo, toga je bilo i na prošlom predavanju. Onda ovdje imaju, znači, ova djela koje uvode u vatru, u džehennem, ali ne ostaje se tamo za uvijek, kao znači za to proklinjanje. A ima proklinjanja ako bi prokljala nekoga od poslanika ili knjigu gospodara ili neki propis, tada jest otpadnica i tad se ide u džehennem radi toga, radi govora nevjerničkog. Isto što se tiče nezahvalnosti prema čovjeku, može biti znači da ga prijavi nevjerničkoj policiji, pa da tada posteže normalna otpadnica kafiruša, i radi takve vrste nezadovoljstva i radi toga se može ići u džehennem vječno i zauvijek. Ali muslimanka neka kad uradi, znači ima ta neka granica gdje je grijeh, a nije znači otpadništvo. I to znači po Kur'anu i po sunnetu, a ne po tome što žena kraće pameti, slabija u aklu, manjega mozga inače, i ona zaključuje, ona konta, ja mislim da je ovako. Mene ne interesuje tvoje mišljenje, ne treba to da interesuje ni tvoga baba, ni deda, ni brata, ni muža i tako dalje. Ničije mišljenje ne interesuje po pitanju vjere ako to nije sa islamskim, vjerskim dokazom. Dalje spominje se ova vrsta svjedočenja ovdje. Imaju neki ti limiti što se tiče aktiviteta i za muškarce i za žene. Imaju neka mjesta gdje muškarac, ako je teška situacija, mora da ide da radi, a žena treba da se sačuva, da se vodi o njoj briga i tako dalje. Da se čuva ona koja je dobra, a da se odreče čovjek otpadnica, nevjernica i tako dalje. Čovjek ne smije da popusti, a žena isto treba da savjetuje svoga čovjeka, kamo sreće da kaže, ne donosi mi haram kući, bila sam muslimanka prije nego što sam i tebe srela i želim da umrem kao muslimanka također. Ako nećeš islam, ako nećeš da se pridržavaš, napuštam te zato što si slab musliman. Tražim razvod i to jeste prava muslimanka. Dalje, što se tiče naređivanja dobra i zabranjivanja zla. I to je tačno i to se prvenstveno radi, znači, i na silu ko može, kada se može. A normalno svakako je tu srce prisutno na početku, a onda srce dolazi kao na kraju, kao onaj najslabiji iman, ako ne može čovjek ništa više. Ali to je ono minimalno što se mora. Pa od Ajše radijallahu anha sljedeći rivajet da kaže da je čula Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako kaže: ko naredi, to jeste ko naredi ono što je dobro, a zabrani ono što je zlo, to jeste naređivati dobro i zabranjivati zlo, i požurite, to jeste zabranjujte, odnosno naređujte dobro, a zabranjujte zlo prije nego što počnete pozivati, odnosno Allaha moliti, odnosno doviti, tražiti nešto da gospodar da ili da nešto gospodar otkloni, a da ne dobijete odgovor, to jeste da ne bude uslišano. Znači požuri odmah. Naređuj dobro, zabranjuj zlo, da ne bi došlo u situaciji da ti dova bude odbijena. Ovo je znači jedno od značenja. Znači, naređuj dobro, zabranjuj zlo prije nego što budeš dovio, pa da ti dova ne bude uslišana. A znači treba naučiti znati dovit, i to isključivo znači po Kur'anu i po sunnetu, znači da se samo dovom traži od Allaha subhanahu wa ta'ala, to je ibadet,
I to je poznato znači iz Kur'ana i iz Suneta. Ovo je islamski princip, znači, i kači svakog čovjeka. Jel? Može se kritikovati vladar, i muslimanski, i islamski, znači, u pravom smislu riječi, i halifa, i u nekim situacijama da mu se negira nešto i da se savjetuje i kritikuje i javno, jel? Nema problema za to, a ne ovo što neki izmišljaju tamo, rivajete, neke tagute prošvercuju islam kao to, iako je tagut u stvarno musliman, da tamo neki slabi rivajeti tajno, tamo nešto uzmeš ga za ruku, nešto mu, to izmišljene stvari, pustite to, nema toga uopšte. Kao što smo do sad vidjeli iz vjerodostojnih hadisa i kao što ćemo vidjeti ovdje ili u ovoj zbirci također. Dalje, imamo i žešći, još jači ton po pitanju ovoga kako je to bitno. Ja sam o ovome govorio kad sam govorio protiv pogane uleme zla, protiv ulema u su. I kaže također u jednom hadisu se navodi od Huzaife da je Muhammed s.a.v. rekao, tako mi onoga učio je ruci moja duša. Ima takve neke tagutske uleme koji negiraju da Allah ima ruku ili ruke i oni se moraju tekfiriti. Kaže, ili ćete naređivati dobro i zabranjivati zlo, ili će Allah, znači, poslati na vas kaznu, odnosno kaznit će vas i onda ćete ga dozivati, molit ćete ga, a on vam neće odgovarati na to, to jeste neće vam uslišavati te vaše dove. Dalje sljedeći rivajet od Kajsa da je rekao da je Ebu Bekr ustao, znači sljedeći je sunet Muhameda s.a.v. kao što smo vidjeli iz rivajeta od malo prije, i da je hvalio i veličao Allaha subhanahu wa ta'ala, to jeste inače bio način Muhameda s.a.v. da tako počinje govor ili hudbu, i da je rekao o ljudi, učite ovaj ajet, znači o vi koji vjerujete, vodite računa o sebi, to jeste brinite se o sebi, ne može vam naštetiti, odnosno ne mogu vam nauditi oni koji su u zabludi. Ako ste vi na pravom putu, znači ako se vi držite upute, to jeste od Allaha subhanahu wa ta'ala, to jeste ako se držite objave i tako dalje. Pa je on na to dodao i rekao, ako ljudi vide neko zlo, ali ga ne mijenjaju, uskoro će Allah na sve njih poslati svoju kaznu. Jedan od prenoslaca je Ebu Usame rekao, zaista sam čuo da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao. Znači, neki su ljudi mislili da se mogu opustiti, kao ne treba puno toga, nije to vrijeme ili možda manja doza toga, jeli, naređivanja dobra i zabranjivanja zla, pa im je Ebu Bekr radijallahu rekao da oni su to pogriješili, jeli, nego da ima ovo, jeli, ko vidi zlo, treba, znači, da se protiv njega bori koliko god može, znači, na silom, to odnosno rukom ili govorom na takav način, jezikom, znači, a isto i srcem, ali to je onda i ono najslabiji iman, imamo rivajete i po pitanju toga. Jel? Ovo je kako prije objašnjavano i spominjano do u detalje. I normalno je Ebu Bekr radijallahu anhu imao ispravno razmišljanje i shvatanje i to tako treba. Govorili smo, znači, o načinu naređivanja dobra i uklanjanja zla. Uopšte, znači, i ovdje ne moram više da govorim, pošto o tome je maltene bilo i ciklusa predavanja, satima je spominjano svaki ovaj hadis, pogotovo i u drugim kontekstima navođen, tako da ovdje neću nešto više dodavati. Jel? Onda sljedeći rivajet od Ebu Ubejde da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada bi sinovi Israilovi, to jeste potomci Jakuba alejhi selam, samim tim oni su i potomci i Ishaka, a i Ibrahima, druge dvojice Allahovih poslanika. I kaže, kada bi oni gubili svoju vjersku predanost, znači kada bi činili zločine, grijehe, znači čovjek bi, kaže, vidio svoga brata kako čini grijeh, ne nužno znači svoga rođenoga brata, nego pogotovo onoga brata po vjeri, pogotovo još ako mu je rođeni brat. Pa kaže i rekao bi mu da to ne čini. Znači zabranjivao bi mu to, savjetovao bi mu dobre stvari, jeli, naređivao dobro, zabranjivao zlo, ali sljedeće, kaže, dana, ono
što ga je vidio kako radi, nije ga spriječilo da jede ili pije s njim. Znači, to se ne smije raditi. Ili kaže da se miješa s njim. Znači, to se ne smije raditi. Sa ovim vladarima i ovim nekim muslimanima nevezano od funkcije, ne smije se to raditi. A kamoli sa tagutima? Da se s njima grli, pleše, ljubi, jede, pije i tako dalje. Ovdje se spominju samo neke stvari, o tome sam i prije govorio. Nema znači da se čovjek druži s takvim ljudima, ni ćeš jest s njim, ni ćeš pit s njim, ni se miješa s njim. Nema aktiviteta, sarađujemo gdje može, a ne smiješ nikako, znači. Kaže, pa je Allah učinio srca onih koji nisu počinili grijeh, poput srca onih koji su griješni. Bio je tako poniženi, znači, srca im krenu tim krivim putem kao ovi njihovi prijatelji ili ova braća. I kaže, i objavio je Kur'an o njima i rekao, oni među sinovima Israilovim koji nisu vjerovali, bili su prokleti jezikom Davudovim, odnosno jezikom Davud a.s. i Isa, sina Merjeminog, znači oba dvojica su poslanici Benu Israila, dok nije, kaže, stigao, odnosno sve do ajeta ili dijela gdje je rekao, a da su vjerovali u Allaha i u poslanika i ono što mu je objavljeno, nikada ih, to jeste te nevjernike, ne bi uzimali za prijatelje. Znači, ako su iz iste porodice, plemena i rođeni brat, ne smiješ uzeti takoga u takvim situacijama za prijatelja. Ali mnogi od njih su nepokorni Allahu, jel? I ova nepokornost, ova vrsta fiska, očito znači nevjerstvo, jer je u pravom smislu riječi spomenuto prokletstvo ovdje. A prokletstvo ne ide, znači, na vjernika, osim ako ne postane otpadnik u ovakvome kontekstu i ovako u bitnom i ovome značenju. A znači, normalno, oni koji ne vjeruju i spominje se eksplicitno, znači, oni koji ne vjeruju, alladhine keferu, prema tome postali su nevjernici, pa su ovi priklonili se tim nevjernicima, otpadnicima od svog naroda. Pa i oni su, znači, takvi postali i prokletstvo onda i na njih pada. Jer fisk je nekad nevjerstvo, jeli, kao što je spominjeno u Koranu, ili oni koji nisu te po onome što Allah objavio, takvi su fasici. Što znači, takvi su također nevjernici, jer to je kao fisk onoga, jeli, šeitana. Fefesa kanem li rabbi. A šta je uradio? Znači, odbio i uzoholio se i postao kafir. Isto tako, gospodar kaže u Kur'an da su munafici fasici. I tako isto i da je zulum spomenuti stavi stvar bila, jer je širk najveći zulum i isto nevjernici su zalimi također iz Kur'ana, znači ti zulumčari, zločinci, onda svakako, jeli, oni koji ne sude po Allahom zakonu su nevjernici, to ono prvo spomenuto, ja sam ovdje namjerno krenuo sa druge strane, ne bi li ovi dobili nadu, vidi ovaj ne zna vjeru, ne zna jezik, rekao da je fasik, kafir, ali to jeste, dokazao sam to i poznata je to stvar inače. Kad se znači za jedno te isto djelo kaže da je neko fasik ili zalim ili kafir, to ne znači da je nekad kafir, nekad fasik, nekad zalim, nego u svakom slučaju nevjernik. Nego to pojačava još to značenje. Kad gospodar kaže za munafike, znači da su oni fasici, to ne znači da neki munafici, znači ono samo su ono veliki griješnici. Nije taj veliki nifak, uvijek je kufr. A ne mora gospodar da kaže da su munafici nevjernici, nego dovoljno da kaže da su oni fasici. Da je to fisk, takva vrsta grijeha, otpadništvo. I da je onda Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ustao i rekao, ne dok ne uzmu ruku počinitelja, to jeste obuzdaju ga, spriječe ga na silu. Znači, i kaže dalje u hadisu, i primoraju ga da slijedi pravi put. Ovo iako je slab rivajet, znači imaju više drugih zbirki i ovo je tačno, znači. Ovo je poznato, znači suneta. Ovako su halife radile. Na ovome je baziran rad, znači islamske vojske i policije. Bila je, znači, borba i džihad i rat protiv otpadnika. I udarani su i mlaćeni su oni koji su, znači, zaslužili da budu kažnjeni, jeli? I zbog nekih grijeha, jeli? Zbog javnih nekih grijeha gdje se može dokazati, ljudi budu bičevani, jel? Povrati čovjek alkohol, iako nema svjedoka da ga je vidio da pije. Ne bi ga povratio da ga nije popio. I to je presuda bila od halife Osmana, jel? Ne znaš ti bolje od Osmana, jel? Ne kontaš ti bolje vjeru. Nema, znači, rupa u islamskom šerijatu. Dalje opet od Ebu Sejda radijallahu anhu spominje u rivajetu da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ustao i držao govor, znači održao hutbu, i da je rekao, između ostaloga, jedna od tih stvari, zaista strah od ljudi ne bi trebao spriječiti čovjeka da govori istinu, ako je zna. Tada je Ebu Sejd zaplakao i rekao, tako mi Allaha, vidjeli smo stvari koje su nas uplašile, to jeste i nismo progovorili. I ovdje, znači, čovjek
sebe kudi i plače i žao mu, znači što još više nije istine govorio, ako je bio poznat po tome i da je tako radio, ali misli da treba još više. I ovi ljudi, pošto su tako dobri ljudi, oni drže, znači da su trebali i mogli i morali i više uraditi, a možda i nije tako, jel? Dobri ljudi, znači, kritikuju sebe obično i više nego što bi trebali i možda je smatrao da treba toliko da govori istinu dok ga ne ubiju. Pošto su poznati hadisi da je najbolji džihad onaj govor riječ istine pred onim nepravednim vladarom, da mu čovjek govori, naređuje i da ga i ubiju još, da pane kao šehid na takav način. Onda što se tiče ovih komentara, već sam mnogo opširnije i više rekao nego što je ovdje. Evo, samo posjećaju kako su neki učenjaci govorili istinu i kako su bili zatvarani i zlostavljani, mučeni. I to je tačno, znači ima Malik i Ahmed ibn Hanbel i ibn Tejmije, Allah im se smilovao i tako dalje. To je sve tačno, jeli? A zadužilo se nas i tekako ti ljudi. Pogledajte samo koliko je znanja i knjiga. Znači ne ono znanje, nego znanja i raznih oblasti ostavi za sebe ibn Tejmije, jeli? Pa smo čitali i sami, jeli, stotine i malo je stotine, hiljade stranica. Onda Imam Ahmed, samo znači hadijska ogromna zbirka što je iza njega ostala, to bi dovoljno bilo. A pogotovo druge knjige i fetve i govori i tako dalje. I što su prenijeli njegovi studenti kao Imam Ebu Davud i tako dalje. Onda Imam Malik, samo to što je hadisa prenio i fetve davao i govore, to bi bilo, a kamoli još drugo znanje i tako dalje. Govor istine što su zlostavljani bili, mučeni, bičevani i neki od njih umiru u zatvoru. Dalje sljedeći rivajet opet od Ebu Saida radijallahu anhu, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ovaj rivajet nije vjerodostojan, tako je ocjenjeno ovdje, znači da je rekao neka niko od vas sebe ne omalovažava. I to je inače tačno, jel? Ne smije niko da ponižava samog sebe u islamu, to je tačno. Oni su rekli Allahov poslaniče, kako bi neko od nas mogao da sebe omalovaži, kako to neko sebe da ponižava, na koji je to način. Pa je rekao, ako vide nešto o čemu bi trebali progovoriti za Allaha, to jeste Allaha radi, a ne kažu ništa. Allah će mu na kijametskom danu reći šta te je spriječilo da govoriš o takvima i takvima. Znači što nisi govorio onda protiv ti ljudi, što nisi naređivao dobro i zabranjivao zlo. Ili šta još može o takvim ljudima reći? Što nisi rekao da su oni fasici, zalimi ili kafiri? Zašto nisi ih raskrinkao i razotkrio njihov nifak, kufr, širk, islamofobiju i tako dalje? Pa će reći strah od ljudi. Allah će reći radije si se trebao mene bojati. Znači bolje da si se mene plašio, da si se mene bojao. Pa ima ta kritika rečena i Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, preče kaže se Allaha bojiš nego ljudi. Imamo taj ajet po pitanju ženidbe za ženu koju razvodi, znači njegov onaj sa promijenjenim propisima, kad su ga zvali sin, ali nema, znači da se neko posini, da se naziva moj sin, a normalno nije to bio grijeh, jel? I ona još treba da budemo i peta žena i tako dalje. Preče da se Allaha plašiš, to je Gospodar rekao i Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, tako da je ovo vjerodostojno, ne znači da to vodi u džehennem, jer kako kaže Ajša radijallahu anha da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pisao, izmišljao Kur'an, ne bi to o sebi stavio, to mu je kao, kako ona smatra, najteže palo tu, jel? Ta kritika, jel? Gospodar ga kritikuje opet, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem najbolje Allahovo stvorenje. Ima i to, iako je znači slab rivajet, a isto tako imamo onaj primjer iz Kur'ana gdje ljudi, oni neki misle da je kažnjavanje ljudi kao Allahovo kažnjavanje, kao ono prepanu se kazne, znaš, bit ćemo kažnjeni ovo ono, ali ima način, nemoj se bolan prtit, nemoj ići tamo onda, nemoj davat povoda, nemoj tražiti neku funkciju, neku poziciju, jel? Pa onda da se pretvaraš nešto, bi rado ti, ali da te niko ne pita neka teška pitanja i to, jel? Samo da pričaš nešto i da dobijaš dosta para za to, jel? Ne moraš ništa ni čitat, nego da ti neki džahili postavljaju pitanje treba li se klanjati. Ti kao jeste, treba se klanjati. Jesi pametan, jaka i dobra fetva, ja. To su znači neke stvari bitne, vrlo važne za nas muslimane i muslimanke. Iako je znači slab rivajet, skoro svaka stvar se ovdje može potvrditi ili nekim drugim hadisom ili ajetom, jel? Sljedeći je od Ubejdullaha da je prenio da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao
nema ljudi među kojima se grijesi čine kada su jači i višeg statusa, to jeste imaju i moć i sposobnost da zaustave te griješnike i ne mijenjaju ih, a da im Allah neće, to jeste Allah će im poslati kaznu, to jeste Gospodar će ih kazniti i na dunjaluku. Poslaće im kaznu, znači na njih i to sve njih, jel? I ovdje, zašto na dunjaluku? Pa na ahiretu im je svakako jeli, kazna. I ovdje i na dunjaluku, bazirano i drugim rivajetima, prvenstveno znači zakači kazna, ono što smo prenijeli i od mišljenja i ispravnog tumačenja i od Ebu Bekra. Ali, evo, opet, samo ovdje što stoji, znači i ne mijenjaju ih, znači Allah će poslati svoju kaznu na sve njih. Znači, eto, na sve njih kazna. Imamo i ovakav jedan ili rivajet. Znači, najodgovorniji su oni koji najviše mogu da urade i da učine, jel? I tako po pitanju svega. Radi onih sposobnosti, onoga što je Gospodar dao muškarcima, a nije ženama, znači fizički i psihički jači, zato oni trebaju i moraju da idu u džihad u borbu. Trebaju, jel? A žene trebaju, znači, da odgajaju svoju djecu ispravno bebe, pošto provode više vremena s njima, sa dječicom i tako dalje. Tako da svak je u islamu pastir i odgovoran za svoje stado, a ne ono da je neko ovca i da trebaju trčati za nekim čobanima. To je u ovim drugim vjerama, to znači kod nas nije. Rado bi nastavio dalje, ali više sam još bio spremio i planirao, ali eto, nisam više stigao, a i dovoljno je ovo. Nećete ovo od mnogih čut, neće ljudi da ovako govore, pošto je to njima bol i pošto možda i ne znaju i neće da se znači prte u ove stvari, ali inače ovo malo ko sluša, malo ko prati, tako da će ovo biti nezapaženo sigurno i dok i sam ne oda